Mga boss, apa namanya? Welcome sa Waray Waray Donation. Please hit the subscribe button for more videos. Okay, game to na. Malaksi mga boss. Waray nagpapanarit-sarit. Start na yun. Nag-iinit yung boss Kino. Game to na kita mga boss. 1-0 in favor kang boss Kristan. Ray Origin. Matamay boss Lordan. Egtuwan ko no niya. Igtutuwan daw ko na ni boss Kino. Bayan pulis, tapaw rin lang bida mga boss. Matuto 0 ba? Kimpadaugle ko no niya. Okay, game to na ito boss. 1-0. In favor kang boss Kristan. Okay, mga boss, magkakaalaman. Matuto 0 ba ni boss Kristan? O makakapag 1-1 ni boss Kino? Accept dayon, laban dayon, game to dayon. Wala mo lang magsarit. Nag-iinit ni boss Kino. One zero in favor ng boss Kristan. Han Barangay. Barangay 13, Purok 2. Shoutout ang mga BCS Guild, mga ka-guild ni boss Kristan. Game to na kita mga boss. Game to na kita mga boss. Hinod madaog. Okay, waray pa. Nagulat pa kita ni Rabakbakan. One zero in favor kang boss Kristan. Okay, start na mga boss. Round 1. Para mga bago nakikita mga boss, finals na kami. Game 2, best of 3. Okay, mapalag ba? Waray naka-play yan, perch ni boss Kristan kanina. Pero daw gyapon. Round 2, pareho nag-skip round 1. All out boss Kino. Double hair dagger. Blackmail. Nag-critical mga boss. Pero nakapag-play. Unperch ni boss Kristan. Okay, hatbat. Pareho. Pantay na pantay. 2 versus 2. Nagtiterok energy boss Kristan. Pero may aqua stock ni boss Kino. Nga nakakawat pa. Serious. Okay, tail slap. 1-1, bit 5, 1-1. Nakapagdaog, check tayo, check. Aqua stock, all out def, para kang boss Kino plan. Okay, nakapag-play na naman ni boss Kino. Egg bomb play. Nakapag-egg bomb play boss Kino. Koi, risky fish, Ronin, pero all out attack ang plan ni boss Kino. Expected na. Nakill mga boss, 1-1. Nice game.